Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga inkosi lomusa esihlanganisileyo ngosuku lwanamhlanje. Sikhulumisana phakathi kwamagagasi sonke singabaphephileyo njalo singabaphilileyo. Engilethemba lokukholwa yikuthi siyawubona umusa kaNkulunkulu ezimpilweni zethu usuku ngosuku. Lapho ngitsho ekhona osephelelwa lithemba, ithemba lisesekhona kuBaba kungoba yena ethembekile izikhathi zonke. Sengathi inkosi lomusa ingasiza isincedise lapho siza kufunda ilizwi layo sindawonye. Isihloko sethu ngosuku lwanamhlanje sithi sona uThixo osilisayo. uThixo osilisayo. Asicimezeni sikhulekeni. Baba wethu oyingcwele othandekayo okhona ekhaya ezulwini, siyabonga ukuthi ungubaba njalo unguThixo thina singabantu bakho. Lapho sifunda ilizwi lakho sichasisele usitolikele, usiphe ithemba ngalo, ubususilungisisa usilungiselele umbuso wakho ozayo masinyane. Isipho esikhulu ongasinika umuntu munye ngamunye olalele lona leli lizwi kuyikubana abe khona ekhaya ezulwini. Ngaye uJesu Kristu oyinkosi osithembisileyo futhi othembekileyo ozayo masinyane siyakhuleka. Amen. uThixo osilisayo. Lapho sikhuluma ngokuthi uThixo osilisayo, engqondweni zethu lenhliziyweni zethu kuvele kufike ukugula. Esikunanzelelayo yikuthi emhlabeni esiphila kiwo abantu abanengi baphila ngaphansi kwemkhuhlane ethize echiyeneyo. Mkhuhlane ithwalise nzima abantu emhlabeni ingakhethi muntu, kunjalo abantu bethwele nzima. Kwesinye isikhathi iyamhlasela mambande, kwesinye isikhathi kube ngumkhuhlane owodwa, kwesinye isikhathi kube imkhuhlane ibe mnengi, abantu baphelele lithemba, kwesinye isikhathi abantu baze bamdele uNkulunkulu. Okuba buhlungu yikuthi kwesinye isikhathi bamthuke uNkulunkulu, abantu bengazwisisi ukuthi imbangela yakho konke khona lokhu kuyini. Imkhuhlane ingahlasela lapho isihlasele abantu. Uhlupho olukhona yikuthi kwesinye izikhathi abanye bayadelwa ngabangane, abanye bayadelwa izihlobo, abanye bayadelwa ngabazali, abanye badelwe ngabantwana, abanye badelwe ngomkabo. Eminye imkhuhlane ungananzelela futhi ivela ngokuthi ngabantu indlela abaphila ngayo mhlawumbe esigabeni thize okungavusa kumbe kudala eminye imkhuhlane phakathi kwesigaba. Okunye kuyindawo lapho abantu abahlezi khona. Eminye imkhuhlane futhi abantu indlela abakhetha ukuphila ngayo kuyaqala kumbe kuyadala imkhuhlane empilweni zabo lasemzimbeni yabo. Ungakhangela iBhayibhili lapho ufunda encwadini kaKorinto yokuqala, Korinto yokuqala isahluko ngesechumi evesi amachumi amathathu lanye. Ithi yona 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ngakho langabe liyadla kumbe liyanatha loba kuyikuphi elikwenzayo kwenzeleni udumo kuNkulunkulu. Sihlobo zami ezithandekayo, loba singadla loba singanatha, konke esingakwenza kasibone nini ukuthi uNkulunkulu uyathola udumo kukho. Nxa ngingacabanga ukwenza lokhu, kuhle ukuthi ngizibuze ukuthi uNkulunkulu uyathokoza ngakho yini, kumbe uNkulunkulu yena ubengakwenza yini. So indlela engidla ngayo, lendlela enginatha ngayo, lendlela engizakuphila ngayo, kangenze ngendlela izulu elizathokoza ngayo. Ngoba izikhathi eziningi abantu baphambukile entandweni kaNkulunkulu, kwavela eminye imkhuhlane ethize yabakhathaza abantu. Ithi isibakhathazile abantu babuya baphambuka futhi ngamandla phambi kobuso bukaNkulunkulu. Khathesi ungathi uyakhangela abantu bahlamukile ecebeni likaNkulunkulu, indlela abantu abenza ngayo baphumile kucebo likaNkulunkulu. Yikho abantu ensukwini zanamhlanje behlukuluzwa futhi behlaselwa yimkhuhlane eminengi echiyeneyo. Omunye umlobi engimthandayo uyaloba phansi ethena abantu ensukwini zanamhlanje bagebha amangcwaba abo ngamazinyo. Khona lokhu abakudlayo yikho kuba
ababulalayo. Ukufa akusekho khatshana, kodwa ukufa sekusekhitshini. Ukufa kukhona phakathi kwembiza, khona lokho abantu abakuphekayo, abakudlayo, yikho okubabulalayo. Abantu abaphila ensukwini zanamhlanje ngabantu abadlulwa zimota. Imota iyakhetha ukuthi isebenzise ipetrol ingabe idizili, kodwa abantu bayadla loba yini okuvukayo yikudla kuphela. Umuntu uyapheka adle loba yini uma ngedwala ngoba kalivuthwa. Alubalalo kade livuthwa umuntu kade ngafaka isawuda adle. Abantu babulawa izinto abazidlayo. Abantu bayadla loba kuyini okuyinyawo ezingu4 bayadla ngaphandle kwetafula lezitulo zayo. Abantu bayadla loba kuyini okuphaphayo bayakudla abantu ngaphandle kwehelicopter lejethi. Abantu bayazidlela loba kuyini okuhlala emanzini bayadla bachiya isikepe kuphela. Abantu bese becabanga ukuthi bengaphila impilo ezivekelekileyo bona bengakhethi ukuthi badlani. Indlela abantu abaphila ngayo izikhathi eziningi esibangela imikhuhlane eminingi ebantwini. Abantu namhlanje bayagcoba ngalokhu nalokhuyana, abanye bayabezama ukutshintsha imbala, abantu banathe lokhu nalokhuyana, umuntu ezama ukutshintsha umbala. Hlobo zami ezithandekayo, khona lokhu indlela uNkulunkulu asidale saba yiyo yona, umbala wakho uqondile. uThixo uyathokoza ngombala wona lo oyona. Sebenzela usindiso lwakho. uThixo kazange ethi kuzasindiswa abantu abalombala onje, kodwa abantu abaza kusindiswa ngabantu abavumayo ukuthi uJesu uyinkosi lomsindisi. Kwesinye isikhathi abantu banathe lokhu nalokhuyana besenzela ukuthi baqhelise ezinye izitho zomzimba. Abantu benze lokhu nalokhuyana kwesinye isikhathi ukuba buhlungu. Indlela futhi abantu abaza kugqoka ngayo kuyadala eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu. Abantu bagqoka impahla ezababamba okuzwayo, behluleka ukuphefumula, behluleka ukuhamba, behluleka ukwenza lokhu nalokhuyana. Umuntu kuqanda, ubona ukuthi kuyaqanda, uthola umuntu ugqoka ivesti esenzela ukuthi abantu bamesabe, babone sengathi uyisiqhwaga. Sihlobo zami esena ingeni iflu, umuntu aqala ukukhwehlela gule, uhlala nomuntu ugqoka ivesti, umuntu seyigcwele izindlu zamakhaza emzimbeni, umuntu seyigcwele izindlu zamakhaza, kodwa lokho enjalo eqinisela umzimba kawukhohlwa, uyarekhodi konke okwenzakala emzimbeni. Imizimba le kasigcineni ngendlela umnikazi akade ezawugcina ngayo, ngoba usitshelile ukuthi thina kayisiba bethu. Imizimba le isiyiboleka ibingeyomnikazi. Namhlanje abantu impilakahle zabo zikhathazekile kungendlela abantu abakhetha ukuphila ngayo emhlabeni. Bathandekayo, ingxenye kake sikhangele lapha, ngoba nxa sikhuluma ngokugula kulezinye izinto, izehlakalo ezihamba lokugula. Mhlawumbe ingxenye kake sesifunde amavesi ambalwa aza kusenza ukubana sike sizitike ngokunye okuthile. Ngizafunda encwadini kaJohane, uJohane esahluko nge11 ivesi lingelokuqala sisiya evesini lesine. Ithi yona, kwakule ndoda eyayithiwa nguLazaro eyayigula, yayingeyasebhethani, umuzi okwakuhlala khona uMaria lodadewabo uMartha. uMaria olomnewabo uLazaro owayephethwe ngumkhuhlane, nguye owathela amakha inkosi wesula izinyawo zayo ngezinwele zakhe. Ngakho odadewabo laba bathumela ilizwi kuJesu bathi, Nkosi, lo omthandayo uyagula. iBhayibhili sitshela ngokugula kukaLazaro, indaba enzisa ubuhlungu kunjalo bathandekayo. uLazaro loMartha loMaria bephuma esiswini esisodwa. Nxa wawungabuza mhlawumbe omunye kubodadewabo uthi wena ulani, wayeza ukuthi mina ngile accommodation, ngile ndawo yokuhlala ngigcina uLazaro. Ubusubuza ukuthi Lazaro lani, uLazaro abesesithi mina ngilomkhuhlane. Kakulanto ebuhlungu njengokuhlaselwa ngumkhuhlane ethize, kuyaphambanisa ngitsho ukukholwa kwakho, kuyaphazamisa ngitsho intokozo yakho, kuyaphazamisa ngitsho loba kuyini ongafisa ukukwenza. Kwesikhathi kuphazamisa umsebenzi wakho, uxoliswe ethize kungoba kawusenelisi. Kakulanto ebuhlungu njengokugula, kodwa kunjalo zihlobo zami ezithandekayo, abantu sigula. Engifisa ukubana sikubambe kumbe sikuphathe lokho, singaze sigule imikhuhlane enjani. Kasingaqalini ukuphakamisa imikhuhlane kodwa kasiphakamiseni uJesu. Kasingaqalini ukuphakamisa imikhuhlane okudlula uJesu, umuntu ahlale babaza umkhuhlane wakhe okudlula uJesu. Kwesinye isikhathi lanxa umkhuhlane udedile ungathi
ungcono uzwe umuntu ekhuluma ngawo umuntu wakhona kavuma ukuthi usilile insuku zonke umzehlale ekhala amazwana ami inyawo zami imbala yami imlenze yami iqolo isifuba isisu umgogodla intamo ingalo amahlombe ikhanda amehlo indlebe umuntu akhale aphakamise umkhuhlane aswele ithuba lokuphakamisa uJesu sihlobo zami ezithandekayo eminye imkhuhlane lokho isihlukuluza la namhlanje kungoba abantu phakathi kokugula behlulekile ukuthi baphakamise uJesu ukhona uJesu osilisayo phakathi kokugula kwethu phakathi kokukhathazeka kwethu phakathi kokuhlukuluza kwemzimba kasiphakamiseni uJesu kungoba uJesu unguJesu osilisayo olunye uhlupho lukhona futhi ngabantu abaphila emhlabeni ukuthi abanye abantu bayakwazi ukuthi bahlukuluzwa ngumkhuhlane ethize kodwa abantu kabafuni kuvuma ukuthi umkhuhlane wanto obahlasele ngesizathu lesi abantu bese bebaleka bengafuni ukuya ezibhedlela bengafuni ngitsho lokutshela uJesu bathandekayo imkhuhlane yonke ngabe isikhathaza kasifundeni ukuyabika kuJesu imkhuhlane yonke ngakuhlasela hamba esibhedlela uyedinga usizo usizakala uncedakale kwesinye isikhathi eminye imkhuhlane abantu bayiphuzela baphuza abantu imkhuhlane yazi yaba wesi imkhuhlane yazi yakhula kodwa kunjalo bathandekayo ukhona uNkulunkulu osilisayo nxa ngisithi ukhona uThixo osilisayo kangitsho ukuthi abantu abayekela ukuya ezibhedlela asihambeni ezibhedlela sihambeni ngomthandazo ukhuleke ukuthi ngitsha amaphilizi enza kwaphiwa injection enza kuyiphiwa umuthi enza kuphiwa ukuthi ngunathe kangunathe ngokukholwa abanye abantu imkhuhlane lokhu bakhathazana namhlanje ngenxa yokuthi abantu baswele ukukholwa kunjalo bathandekayo uLazaro egula indaba enthathekisayo ukuthi udadewabo uMartha loMaria bakwazi ukuthi uLazaro segula kumele siqonde ngaphi abanye abantu bengagula kabakwazi ukuthi kumele baqonde ngaphi bayagcwala indawo yonke abantu bayaphatheka baphasala sihlobo zami ezithandekayo namhlanje ngilinxusela kuThixo osilisayo ekuguleni kwethu kasazini ukuthi uThixo ayizolo nguThixo namhlanje futhi unguThixo kuze kube phakade amandla akade lawo izolo ulawo namhlanje futhi ulawo kuze kube phakade lokho esilisa uza kuhlala esilisa kazi ukuphelelwa ngamandla unguThixo kuze kube sekupheleni uMartha loMaria bakwazi ukuthi kakuyebikwa kuJesu atshela uJesu ukuthi Jesu lo mthandayo uyagula izikhathi eziningi abantu abaningi bayagula kodwa abazi bambikela uJesu ngabambikela uJesu basola bathi nguJesu obangele lokho sihlobo zami kasifundeni ukubika kuJesu umbuzo okhona namhlanje ezimulini kuyaziwa ukuthi kungaqhamuka itafula umuntu kulo family carpenter kuyaziwa ukuthi imoto ingafa lanxa abazali bengekho kulo family mechanic kuyaziwa ukuthi lanxa isicatho singadabuka umntwana uyakwazi ukuthi ufamily cobbler ngubani kodwa kunjalo abantu kabala family Jesus ukhona uThixo osilisayo namhlanje nxuseni ezimpilweni zethu ekuguleni kwethu ulamandla ukuthi asisilise uThixo kasimnxuseni uThixo ukuthi angenele phakathi kwempilo zethu umbuzo okhona ukuthi wena ungagula kuvikelwa bani ungagula wena uqonda ngaphi ungagula wenzani kambe uThixo kwamkhumbula yini ukuthi ukumbikele ekuguleni kwakho sihlobo zami ezithandekayo ake sikhangele futhi omunye umkhuhlane esiwuthola encwadini kaLuka Luka chapter 7 ivesi lingelokuqala usiya evesini lesithathu Kwathi uJesu eseqedile ukukhuluma konke lokho abantu labo besizwa wayangena eKapenawume khonapho inceku yenduna yekhulu eyayiligugu kakhulu enkosini yayo yayigula isilengela ekufeni induna yekhulu yezwa ngoJesu yathuma kuye abanye abadala babaJuda icela ukuba eze ezosilisa inceku yayo bafika kuJesu bamncenga kakhulu bathi indoda leyo ifanele ukuba uyenzele lokhu ngokuba uyasithanda isizwe sakithi njalo yiyo eyakha isinagogi yethu ngakho uJesu wahamba labo wayengasekhatshana lendlu lapho induna yekhulu yathuma abangane bayo ukuya kuthi kuye Nkosi ungazihluphi akungifanelanga mina ukuthi ungene ngaphansi kophahla lwami yikho okwenze ukuthi ngingazake nginakane ukuthi ngize kuwe kodwa tshono ilizwi nje inceku yami izasila ngokuba mina ngokwami ngingumuntu olawulayo ngilamabutho angaphansi kwami lo ngithi woza eze
ngimtshela ngithi hamba ahambe, kuloyana ngithi woza eze, ngingathi encekwini yami yenza lokhu ikwenze. uJesu wathi ekuzwa lokhu wamangala ngaye, wasephendukela exukwini labantu ababemlandela wathi, ngiyalitshela kangiluboni ukholo olukhulu kangaka kanye lako-Israyeli. Indaba enthathekisayo kuLuka, uJesu uhlangana mhlawumbe le ndoda lo onguCenturion, induna yekhulu. Emuva le okwakuvamile yikuthi amadoda lawo kwakuthiwa induna zekhulu babethungamela amabutho angaba likhulu kumbe alikhulu, kodwa ngokuya kwesikhathi kwakutshintsha kube ngamabutho angaba ngu-60 kusiya ku-80. Undoda lo enjalo babethenjiwe ngumbuso waseRoma, bengumgogodla embusweni waseRoma. Undoda lo induna yekhulu wayengumuntu wezizweni, umuntu okhulele ezithombeni. Undoda lo singakhangela imbali yabo, izikhathi eziningi babe bengathathanga, babethatha ngemva komsebenzi. Undoda lo babefundisiwe ku training yabo ukuthi bengaceli lutho emuntwini, bengadepend emuntwini, baziphilele. Kodwa undoda lo indaba esitshelayo yikuthi wayelenceku yakhe, inceku yakhe yayigula futhi isiza kufa. Angilashuwa kumbe ngikhuluma lo muntu ogulayo phakathi kwethu. Sihlobo zami ezithandeka, kwesinye isikhathi ekuguleni kwethu ungazitshela ukuthi hayi lapha ngigula kakhulu, kanti hayi yikuthi awukahlangani labantu abagulayo. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ngake ngalimala kungozi yenqola. Ngilimele kungozi yenqola, ngasuka ngaya esibhedlela esigodini laphana. Ngithe ngisuka esibhedlela esigodini laphana ngase ngisiya UBH, ngahamba ngeambulance. Ngithe ngiphakathi kweambulance ngangizitshela ukuthi yimi engigula okudlula abantu bonke namhlanje. Ngangizitshela ukuthi yimi engigula kakhulu, kakulamuntu ogula njengami, yimi engigulayo okuzwayo. Kodwa ngithe ngifike eUBH ngihlangana labantu ababengena, abanye bevela accident, kungozi yezimota. Ngase nanzelela ukuthi ingxenye mina ngizozenzisa esibhedlela nampa abantu abagulayo. Nxa kukhulunywa ngondoda lo ukuthi undoda lo wayegula eseza kufa. Uyabona kwesinye isikhathi nxa ufuna ukubona ukuthi lapha sukugulela ukufa, uzwa ngabantu kwesinye isikhathi. La nxa abantu bebuya bezokubona sowulele phansi, so uyezwa indlela abakhuluma ngayo. Nxa bephuma sobone beqaka izandla bedala phana kwazi inkosi. Kwesinye isikhathi abantu nxa bephuma so beqeda ukubona bayafika bame phandle, ubone sebeme isiqequlungana laphana, uze sebekhuluma kuthi kanti umuntu yalo le funeral cover, ule policy nje, umuntu ujoinile nje burial, bayebona kungasela themba abantu. Kwesinye isikhathi nxa ugula usuzakufa, ngitsho labanye abantu bengabuya bezokukhulekela, uyezwe ukucineni komthandazo wabo, ekucineni komthandazo kuthi intando yakho baba mayenziwe, babengatsho khona lokho kumele kuchiwo kumbe ingcazelo yamazwi yona lawo. Kodwa abantu bayebesithi hayi lapha baba phumuza umuntu ngendlela abazabe bekhuluma ngayo lalokho abazakukhuluma ngemva kwakhona lokho. Undoda inceku leyi kuthiwa yayigula isiza kufa. Kunjalo undoda lo wasethumela abadala babaJuda kuJesu, bahamba kuJesu. Nxa befika kuJesu bayamtshela ukuthi Jesu woza uzosilisa inceku yenduna yekhulu. Sebenika uJesu icondition, bathi Jesu umuntu lo uyasithanda isizwe sakithi, nguye futhi wasakhela ithempeli, isinagogu. Ngesizathu leso Jesu kumele ubuye uzosilisa inceku yakhe. Sihlobo zami ezithandekayo, uJesu kasisilise ngalokho esake sakwenza kumbe sitshona sikwenzela abantu, kodwa uJesu sisilisa ngokukholwa kwethu la ngokumethemba kuphela. Kulezi zinto eziningi esingabhoda sizenza lapha lalaphana nxa singakholwa kuye uJesu, ukusila kwethu kuza kuba nzima. Siza kusila kuphela nxa sikholwa kuJesu. Nxa kunjalo abantu laba sebefikile kuJesu, induna yekhulu iyasuka la iyahamba iqonda lapho abantu abadala babekhona bebona uJesu. Nxa kunjalo uJesu wayesethethe uhambo esesiyasilisa inceku yenduna yekhulu. Nxa kunjalo uJesu ethethe uhambo lolu, indaba enthathekisayo yikuthi induna yekhulu ibisimemeza ithi, zwana Jesu, kangidingi ukuthi wena uze ngaphansi kophahla lwendlu yami. Mina ngingumuntu ngaphansi kombuso kumbe ngaphansi kwamandla. Jesu, mina emsebenzini wami kulamabutho angu-100 engiwathungamelayo. Nxa sengisemsebenzini Jesu, sengigqoke ezami ezomsebenzi, ngiyama kuphela. Nxa ngifuna ibutho libuye kimi kangihambi ngiyelithatha ngibuye lalo. Nxa ngifuna leli lisuke lapha kandithathe ndihambise. Kodwa mina Jesu ngiyakhomanda. Jesu, mina ngiyakhuluma ngithi kulwana laphana buya lapha abuye, kulo lapha ngithi hamba ahambe, lo lapha ngithi yenza lokho akwenze. Jesu, mina
mina ngikwazi ukuthi mina lawe silezinto eziparallel abesesithena kuJesu zwana Jesu engikucelayo ukuthi chono ilizwi nje ukhona lapho inceku yami iza kusila. uJesu abesebabaza ethi kangikaze ngubone ukukholwa kunje koIsrayeli. Sihlobo zami ezithandekayo, indoda leyi yakholwa ukuthi yona nxa isemsebenzini wayo iyakhomanda izinto zenzakale, iyakhomanda amasotsha agijime, iyakhomanda amasotsha ahambe. uJesu la nxa isemsebenzini wakhe engakhomanda umkhuhlane uhambe. Sihlobo zami ezithandekayo, uJesu semsebenzini kuze kube phakade uhlupho olukhona ukuthi abantu kabakholwa ukuthi uJesu semsebenzini, abantu kabakholwa ukuthi uJesu uyasilisa, abantu kabakholwa ukuthi uJesu lamandla okusilisa. Sihlobo zami ezithandekayo, uJesu uyakhomanda imkhuhlane. Namhlanje kasimbizeni kasimdingenini uJesu, uhlupho olukhona. Bakhona abantu abadinga ukukhulekelwa ukuthi imkhuhlane iphele basile kodwa kabakholwa. Kulabanye futhi abangakhulekela abanye labo bengela kukholwa. uThixo bathandekayo udinga lo okhulekayo lalo okhulekelwayo ukuthi babe lokukholwa. uThixo unguThixo osilisayo, unguThixo ongehlulekiyo, unguThixo ongakaze asidangalise. Lalapho esacabanga ukuthi usidangalise khona yitho esingamzwisanga, yena uhlele eqondile izikhathi zonke. Sihlobo zami ezidanga, ngangikwazi ukuthi umkhuhlane okukhathazayo lokuhlukuluzayo uphi, kodwa phakathi kwakho konke ingabe waziqalela, ingabe kwavela kwenye indawo, ingabe kwathini, kodwa sihlobo zami ezidanga phezu kwakho konke la phakathi kwakho konke ukhona uJesu okwanisa ukukhomanda imkhuhlane ehambe. Nxuse namhlanje uJesu angenele empilweni yakho, uJesu akhomande umkhuhlane okuhlukuluzayo, uJesu akhomande umkhuhlane okukhathazayo, uJesu akhomande konke. uJesu lamandla ukuthi akwenze kuphela nxa simethemba njalo nxa sikholwa kuye. uThixo osilisayo. Ivesi ethu yokugcina sizabala kuye Exodus chapter 15. Exodus chapter 15. Mhlawumbe singaqalisela ku verse 22 sime ku 26. uMose wasebahola abako-Israyeli basuka elwandle olubomvu baya enkangala bengatholi manzi. Kwathi befika eMara behluleka ukunatha amanzi akhona ngokuba ayebaba, yikho indawo leyo kuthiwa yiMara. Ngakho abantu basebekhonona kuMose besithi, sinatheni ke manje? uMose wasekhala kuJehova, uJehova wasemtshengisa isigojwana wasiphosela emanzini, njalo amanzi aphenduka abamnandi. Khonapho uJehova wasebenzela isimiso lomthetho, njalo khonapho wabalinga wathi, uba lilalela kakuhle ilizwi likaJehova uNkulunkulu wenu, lenze okulungileyo kuye, lilandele imilayo yakhe njalo ligcine lezimemezelo zakhe, kangisoze ngilehlisele iziga lezo engazehlisela amaGibhite, ngoba nginguJehova olisilisayo. Lapho kuvela khona isihloko sethu. Hlobo zami ezithandekayo, namhlanje ekuguleni kwethu kasihambe nini ezibhedlela siyedinga usizo. Kodwa ngifuna ukulitshela khona yikuthi amadokotela lamanesi abakhona ezibhedlela bakwazi ukwelapha kuphela, osilisayo nguJehova. Bakwazi ukwelapha kuphela, osilisayo nguJehova. uJehova uthi unguJehova osilisayo. uJehova uziveza unguJehova osilisayo. Engifuna sikunanzele lokho ukuthi uJehova uyasilisa mhlawumbe inhlangothi ezintathu. Okokuqala, uJehova uyasilisa umumo kuphela. uJehova uyasilisa umumo kuphela. amaGibhite babebona uNkulunkulu njengoNkulunkulu obhidlizayo, kodwa abako-Israyeli babebona uNkulunkulu njengoNkulunkulu osilisayo. Hlobo zami ezithandekayo, kunjalo besenkangala bavelelwa yilokhu lalokhana, kungoba basenkangala kabakafika emfuleni egeleza uluju lenyosi. Hlobo zami ezithandekayo, singapha kweJordani siza kuhlaselwa imkhuhlane. Imkhuhlane njalo sike safunda ngoLazaro engumngane kaJesu wagula. Lanxa sesikuJesu kayisiki ukuthi sesi-immune kasoke sigule. Ukugula singagula, kodwa phakathi kokugula kwakhona kasiphakamiseni uJesu, kasidingeni usizo kuJesu, kasisile nini kuJesu. Kunjalo sihlobo zami ezithandekayo, uJesu indaba engiyithandayo yikuthi sokunjalo laba abantwana bako-Israyeli sebefikile eMara bethi bayanatha amanzi, bathola amanzi akhona ebaba. Bethola amanzi akhona ebaba, uNkulunkulu watshintsha umumo waba mnandi. Uthi kuMose, zwana Mose, thatha isigojwana kumbe isihlahla ufake phakathi kwamanzi, amanzi atshintsha, amanzi aba mnandi.
empilweni zethu bathandikayo umumo ngeke ungekho muhle emsebenzini, ungabe ungekho muhle ezikolo, ungabe ungekho muhle ku-business yakho, ungabe ungekho muhle ngaphi, kodwa uNkulunkulu nguNkulunkulu osilisa into zonke. uNkulunkulu osilisa into zonke. Umumo ongekho muhle uNkulunkulu uyawutshintsha awenze kube ngumumo omuhle. Kangilashuwa ukuthi umumo ongekho muhle kuwe kuyini, kungaba ngumtshado, kungaba kuyini, uNkulunkulu uyasilisa umumo ongekho muhle. Kangilashuwa ukuthi umumo kuwe ongekho muhle kuphi. Okwesibili, uNkulunkulu osilisa imizimba yethu. uNkulunkulu osilisa imizimba yethu. Imikhuhlane ezawuhlukuluza imizimba yethu igugude, imikhuhlane ezakuhlasela imizimba yethu iyenze lokhu lalokhana, kodwa esikubongayo nguThixo esimkhonzayo, uThixo esilaye ukuthi unguThixo okwazi ukusilisa kumbe oyenelisa ukusilisa imizimba yethu. Uhlupho lukhona, abantu kabamdingi uThixo nxa impilo zabo zisesenhle belempila kahle, abantu kabamdingi uThixo nxa konke kusahamba kahle, lanxa sebehlaselwe imikhuhlane abantu kabamdingi uThixo, kodwa nxa sokwehlula indawo yonke ababhode bayakhona sebengikhona bephuma besiyadinga uThixo. Kasifundenini ukudinga uThixo kuqala. Umkhuhlane ungihlasela ngingakaye esibhedlela, ngingakangena emoteni, kangihambe ngomthandazo, lanxa mphakathi kwemota ngihambe ngomthandazo, kungoba uThixo unguThixo osilisayo. Sihlobo zami ezithandekayo, kunjalo uThixo esimkhonzayo enguThixo osilisayo imizimba yethu. uPawuli ukubeka ngendlela engithandayo. uPaul ubeka ngendlela engithandayo. Nxa esithi imizimba le kayisiwe yethu, nxa ingayisiwe yethu ukhona umnikazi wayo, ukhona umnikazi wayo. Kakula muntu lapha ongathenga impuphu, athola impuphu ibolile, abesethatha impuphu ahambe layo koDunlop, abesethatha impuphu ahambe layo eTotal Garage, kodwa impuphu uyayibisela ko-Red Seal, uyayibisela lapho impuphu oyithenge khona, kungoba yibo abayilungisileyo. Sihlobo zami, nxa imizimba le isile problem, kasifunde nini ukuyibuyisela kumnikazi. Kakuvumi ukuthi isicathulo sami sibe le problem bese ngithatha isicathulo ngiqonde laso ko-Chicken Inn ngithi ngizolungisisa isicathulo, kodwa ngihamba laso lapho esilungiswa khona. Imizimba le kasifunde nini ukuyihambisa kumnikazi. Nguye umnikazi oyazi ngcono, uyakwazi ngcono ngemizimba yethu, uyakwazi ukuyelapha. Okokucina ngifuna ukukhuluma ngakho ukuthi uThixo unguThixo futhi osilisa ngisho le ngqondo zethu, le micabango yethu. Nxa sikhuluma uThixo uyasilisa ingqondo zethu, le micabango yethu, sitsho ngani? Abafundi beBhayibhili bathi isigojwana kumbe isigodo lesathathwa nguMose wasifaka emanzini aseMara, kwakuyisigodo esibabayo esasingenza ukuthi amanzi la babe kakhulu. Kodwa uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu wezimanga, lapho uNkulunkulu esenza imisebenzi yakhe empilweni zethu, kuyabe kungani izinto ezingaqedakaliyo, kuyabe kungani izinto ezingazusekiyo, kuyabe kungani ubuthutha, kodwa uNkulunkulu efuna ukuveza amandla akhe. Kwezinye izikhathi uNkulunkulu indlela asebenza ngayo, abantu bayasuka badele, baflathele, bakhohle ukuthi uNkulunkulu wezimanga. Kunjalo Lazarus egula, uJesu uqala athathe insuku engakafiki ngenxa yokuthi uthena ukugula lokho kayisikho kokufa, kodwa uza kuzitholela udumo. Sihlobo sami ezithandayo, uNkulunkulu kade mele athole udumo ngokugula kwakho, kodwa nawamflathela. uNkulunkulu kade mele athole udumo ngomkhuhlane okuhlasele, kodwa nawamflathela. uNkulunkulu waliyangisa izulu. Kanti indaba singabekezeli, simdinga uJehova, uJehova athole udumo. Indaba engithandayo nxa sigoqa yikuthi sokunjalo sefaka isigodo, amanzi la abamnandi. uNkulunkulu nxa kuyemara, kwesinye isikhathi uyabonakala ngani ufaka imara phezu kwemara, engafaka imara phezu kwemara abantu becabanga ukuthi kuzababa kakhulu kube mnandi. Sihlobo zami ezithandekayo, uNkulunkulu uyakwazi ukutshintsha umumo. Sikhona apha endaweni esikhona, uNkulunkulu uyawutshintsha umumo. Kwesinye isikhathi impilo leyi ingabe lokhu ibhizi kunika amalemon, wena ukhangelela ukuthi kunika ama-orange. uNkulunkulu uyakwanisa ukutshintsha amalemon lawa awenza abe yilemonade kube mnandi. uThixo unguThixo osilisa ngitsho le mphefumulo yethu, le ngqondo zethu, le mkhumbulo yethu. Sihlobo zami ezithandekayo, isigodo lesaphosela emanzini, amanzi aba mnandi. Lanamhlanje umhlaba lowo, ukuze umoya wethu sile, ingqondo zethu zisile, inhliziyo zethu zisile, sidinga isigodo. Isigodo esisidinga yisiphi? Sidinga isiphambano sikaKristu. Isigodo
esisidinga yisipi sidinga isiphambano sikaNkulunkulu empilweni zethu sidinga isiphambano sikaNkulunkulu ukuze kusile umumo esikiyo ukuze kusile imizimba yethu ukuze kusile ingqondo zethu kodwa phezukwakho konke ukusila esikudingayo bathandekayo kuyikusile emkhuhlaneni wesono sisilwa kuphela ngesigodo emara amanzi atshintshwa kuphela ngesigodo abamnandi namhlanje impilo yakhe ingabe baba kumakhelwane impilo yakhe ingabe baba kumkakho ingabe baba ebantwaneni ingabe baba ebazalini uyitshintsha kuphela ngesiphambano sidinga isigodo bathandekayo uyasidinga isiphambano sika Jesu tshintsha impilo yakho ngesiphambano sika Jesu dinga uJesu angenele phakathi kwempilo yakho ukuze impilo yakho itshintshe nxa unganxusanga uJesu impilo yakho izakuhlala ibaba kodwa unganxusa isiphambano sika Jesu impilo izakuba mnandi inkosi sibuse amen.